Laudu Omana 2025 ta hairaga sahi amagi matungda phawagi reports maina khoi phangise 1 year gi sigi gap sidai da government of India kai leirugi khoi le khangmuri ngamoi mai cover oiba pone ba intelligence agencies gi manungi kai ka magi lebak sing gi diplomacy kai ka ne do akhoina nainari ba analysis tawriba ji ngasagi too much thinking into it ki wafam natabada ngasagi akhoina mai kai khudi makta yet oi maning mang je akhoina thalaga khoi interest ki damakta lebak se apabata gi akhoina nainarbanina masai dai da akhoina yamna seriously lawi vision ji dai da ngasagi mamang da haibi go maina khara lighter note electoral politics ki khudong sawa phangnana ba gi damakta masi khoi gi media have tawra kanda haidi phaba ko patu di fake oi rebo ko adu bu ngasagi fake ni is fake on the ground asum ma bo poni adu masi kamaina media narrative mu saga ka dagi sagalak pagi have yam interesting sagalak pasi the theories ma ma ko sida direct isa yaung na haidare strategic analyst ma then foreign policy expert ma pham sida pura lai ko nei ne pham du even United States na phongdok tawa article ma da Manipur gi handaki leiriba conflict si phawba project amakaki maming operation amakaki maming thole habagi wari for ko mamang da one of the expert amana thamam bo pham bu thengna re aduga theories ma amai ko nei ne ji masida yes American interest legani Russia gi China gi whole si gi mayam ji interest legani yes they are playing in Manipur ga habagi adugum bagi wafum mayam di panira ka handak haidare India gi in burning ne hoji every single media in national media puna bana hoji nainari ba aduga news article that phone do the outre from Hindu the whole Indian experts phone sigi sida handak Ukrainian national jump amaga doina Matthew Van Dyke American national jiga moi park khibese NIA ki sigi sina ngasai khoina sagat me theory me am sida karamba kai haita wahan thu ama machine prop ge habdi karasari miras aduga yengbiri ko khapuna ba busu ikon nonsari ahamada koina handaki kayani sigi case ko NIA na ko gi mai khoi tariat phagalapagi foreigner mai khoi tariat India dagi Lucknow dagi ahom Ukrainian ka Delhi airport Delhi dagi moi ahom ama aduga ko gi Kolkata kainozina Kolkata dagi ni ko American sina ko sigi mefa se akoida kayani ko gi Manipur gi May 3, 2023 dagi tholai ba ko crisis se sigi haurak padagi na ngasi pawagi ko gi sigi kainosida my paring jida haidare akoina sum follow to zara pada ka surprising oi haidare ka adi shocking makti na jo ka surprising oi haidare si mi pha je ko ara masigi tongan ba miyeng dagi tongan ba analyzing na kari gi sumaina pharai bano haibagi pot khara di dum lai haidare akoina akogi tongan ma theory zaba tare madu karam mana sumdoino karam mana landoino haibagi kaino duna ai tapna laksage du hamba da akoina ningsing minagada si saigi miras na ju yamna mayek sengna panbi gi ba akogi Mizoram gi chief minister Laldu ho majina Mars ki ko 2025 ki Mars ta mana yam mayek sengna akogi mayam da sigi warwon je tham gi adare foreign mercenaries sing akogi kaino da Mizoram hawaga illegally Myanmar da sangaga akogi toidaba thabak sing tobagi singnaba mayek sengna laire aduna masida miyeng sangbi wa haidana akogi Mars 2025 tani haidare adu ngasi akoin laiji akoi Mars 2026 ni ko aduna sigi sangaba akogi akoi matam gi manung sidaida kari tograbano mekoi gi mission kari mai paga moi halakhrabano hadi mekoi phari je Myanmar manung sanga pharbana te Mizoram de pick up tobana te border lanzalakpada mekoi je India me akoi India gi haiba akoi city sing jida Lucknow da Delhi da Kolkata sida mekoi la kan da haibadi more or less mekoi gi missions khara mai pangna Myanmar manung da pangthor matung da mekoi je akoi gi India da mu halaga mekoi lakpa kan da koi phawani aduna sai matang da koi na yamna nainarbada yam mathau tai je koi na ngasi phawda tongan ba theories kya ma koi na nainar kan da May 3, 2023 da gi Manipur da lakhi ba koi conflict koi na cookie ga maitai ga hana ba ba gi kaino ma sida koi na dum hawpa da gi e da na ngang na koi dum articulate tawrei haiba crisis si conflict si koi gi chumna gi ethnic ki kaino nate masida koi gi geopolitical yoba saur ba kaino ma koi gi khut ama yauri haibase akoi mayam sina dum highlight adubu madugi tangdang ba kaino ma koina sini haidana pinpoint tawraga haibadasu khara problem leiba ko masi kai gino ha kan da koina
कोई कोवर्ट ऑपरेशन साइडना कोई लेबाक सिंगसिना मागी नेशनल इंटरेस्ट की दमकता अदुगा मागी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की अदुगा मागी सिक्योरिटी करेगी मियंगदा तोंगान तोंगान अरोन ऑपरेशंस क्या अमा कोई तवे हादारे आइदि लेबाक मनुंगदा अदुगा मरोइना बॉर्डर एरिया सिंग अदुगा मपा लेबाक सिंग द लोन तवे अदुना बो खोइना ngसागी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेटिव्स म्याम अमा खोइना इंडिया की सो खोइना रो अदगी यूएसए की CIA गाना को अदगी इजराइल की मोसाद गाना खोइना नैनरिसनि अदुना साइदैदा खोइना खमिनगदबसि खोइगी दिसंबर की तांग कुन हुमदोय खोइगी 2022 की सिदैदा अखोइगी यामना इंटरेस्टिंग ओइबा लॉ अमा पास तौए मतमदुगी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ना हाइबा लॉ जे खोइगी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2023 हाइदना मसिगी लॉ से माना पास तौर कान सिदैदा ngसागी मसिगी मनुंग सिदैदा खोइगी मतम सही क्या आदगी खोइगी बर्मा की मतंगदा खोइगी इंटरवेंशन तौर कान द ह्यूमन राइट्स की करेगी प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट की लाइबा कैनोजिंग से मिलिट्री जनता नमहत पखोट म्याम से मायोक्ता खुद थिंजननबगी खोइगी याम सावब लॉबी अमा यूएसए दा अदुगा वेस्टर्न कंट्रीज क्या अमदा खोइगी लೈ हाइदारे ngसागी आइसलाम लौरगा लैरिबा खोइगी म्यांमार की कोई मियोय क्या अमना को कोई तोंगा तोंगा लेबाक सिंदा अदुना ngसागी हाइबा लॉबी जिगी मनुंग सनबा खोइगी याम कुइना तकनरगा लाबा खोइगी बर्मा एक हाइदना अमा खोइगी हाइबा नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2023 जिदैदा अनि से खोइगी पुनसल लकांदा मसी खोइगी पास तौगबनि जो बाइडेना हाइबा बर्मा एक्ट से असांग बदा खोइना बर्मा यूनिफाइड थ्रू रिगोरियस मिलिट्री अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2022 अदना हाइ अदना मसीगी मखादा मैखोइना यूएस की प्रेसिडेंट ना पास तौबा लॉ सिना करी हागे कांदा खोइगी ट्रेनिंग एंड नॉन लेथल ओइबा असिस्टेंस पीबगी अयाबजी मसी केनोदा माना साइन ऑफ थोपने यूएस प्रेसिडेंट सिना जो बाइडेन को हाइबदी ngसागी ट्रेनिंग के पी दुजना कइनो नॉन लेथल असिस्टेंस हाइजदा करी करी खुलाई यावदिनो करी करी टेक्निकल सपोर्ट नो करी करी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स नो हाइबजिगी मागी एम्बिग्युइटी अमदि लैबा मयेक सेंगना सिनी सी या यादि हाइबा केनोमा क्लियर कट ओइदबिदा अदमाय तवकांदा ngसागी सिगी पोरामा लाई अदो हाइबा अखोगी 2022 दा पास तौगिबा अखोगी सिगी नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट से मसी लाक्ट्रिंगैदा अखोइना मसीगी ममांगदा खितंग हंगलकांदा अखोगी फेब्रुवारी की तांग अमा को 2021 दगी म्यांमार मिलिट्री कू अमा तौरगा ngसागी अखोगी हाना अखोगी डेमोक्रेटिक ओइबा सेमी डेमोक्रेटिक हाइबा तारे अदुगुंबा लेंगा अमा अखोगी पॉलिटिकल ट्रांजिशन अमा अखोगी 2010 की म्यांमार इलेक्शन की मखादा अखोगी लाक्तना NLD जु नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ऑन सांसुस की पार्टी जु यावदना खोतना ngसागी पॉलिटिकल ट्रांजिशन अमा लाक्पगी कैनोसिदा यामना सरक सहिंगबो वाफम खर म्यांमार मनुंग थोयाय दारे मसी अखोइना खमिनबम संगी करिगिनो हारा कांदा ngसागी हाइबा म्यांमार की मनुंग सिदैदा कोई 2008 तो सेंगिबा मखोगी कॉन्स्टिट्यूशन से मसी अखोई यानिंगदबा म्याम ले मरोइना अखोगी इतने आम ऑर्गेनाइजेशन सिंग कोई खुलाई पाइबा इतने माइनॉरिटी सिंगी लालोबो लुप सिंग अदुगा मरोइना गसागी प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस अखोई नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ना लुसिंगबा कांबुसिना अखोगी हाइबा 2008 की कॉन्स्टिट्यूशन से म्यांमार की मसी याम कन यानिंगदे से कइनो गंदा मसी 25% मिलिट्री की मास से रिजर्वेशन थमेब अदना सिगी वाहौजिदा मसी न्यूट्रलाइज तौनबा NLD ना जो कन्न होनरपा मनुंगदगी अमरोमदा ngसागी अखोगी 2015 की कनोदगी अखोगी नेशन वाइड सीजफायर एग्रीमेंट अदना अखोगी तोंगा इतनी आर्म ऑर्गेनाइजेशंस म्याम सिगा ngसागी म्यांमार की मागी रेजिम सिगा अखोगी सीजफायर साइन तौना कांदा अखोगी पीस सेटलमेंट अमगी पीस नेगोशिएशन तौदना अदुमाइना सुम लापगी प्रोसेस लेदा ngसागी मैखोइदसु ngसागी मैखोगी खुलाई पाइबा कैन ग्रुप सिंग जे कोई बॉर्डर गार्ड फोर्स ओइन ऑनथोक्सी हाइबा अदगी अखोगी फेडरल डेमोक्रेटिक अखोगी सिस्टम अमा अखोगी म्यांमार प्रोडक्सी हाइबा अदुगा ngसागी मिलिट्री की 25% जे लफोक्सी मसी लेरगदी डेमोक्रेसी की ममिंग जे मीनिंगलेस ओय हाइबागी वाफम जे कन्न मुंगनबा टाइमिंग जे समाइना फेब्रुवारी 2021 की कू जे लाखरे अदना सिगी मतुंग देदा म्यांमार मनुंग दा सरक सहिंगना जे थोलखरबा मतुंग देदा अखोगी याम इंटरेस्टिंग ओय जे सेप्टेम्बर की तांग तरे 2021 दा ngसागी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट हाइबा अदुगा मागी आविंगना अखोगी PDF पीपल्स डिफेंस फोर्स हाइजे मसीना अखोगी पीपल्स डिफेंसिव वार अमा नेशन वाइड ओइबा अमा मोय लाउथोरे म्यांमार मनुंगदा हाइदि मिलिट्री जुंटा की मायोक्ता ngसागी नेशन वाइड ओइबा डिफेंसिव वार अमा अखोगी सेप्टेम्बर की तांग तरे 2021 दा लाउथोरे मसीगी इकान कानादना अखोगी अक्टोबर की स्वाइस दैदा अखोगी
Myanmar military keno sina su magi SSC na State Administration Council hajina zung asai magi masigi mayokta any resistance force haji lenga sigi mayokta yakai thingai biba khusu khulai pai ba kambu se koi kariya ni koi cleansing oiba operation to godam ni haidana koi sagang da sinda tonga ba mai gai da operation je kanna chathare masi officially me koi na hoje bawa confirm to ba lei te dana sai na blega su masi operation anora tha dana koi koi ka mai koi yamna masak nai ba koi ningtho magi maming thola kan operation anora than aduna sumaina koi mai gai kya da sagang romda da gi somda sin state ta kanna mai koi nam je takhai pe kan se da koi sumla pajana hana suna ba sum kan khala pa kan da koi na masi gi pick se kai ka da u ge kan da koi na January gi tang tara amasung tara mathoi 2023 da koi gi Chin National Fund aduga magi arming oi ba Chin National Army haise akoi gi Manipur su yumno na riba Myanmar gi sumba Chin state ki yamna maroi ba khuzu khulai matik sana pai ba ngosa gi Chin National Army gi mai koi gi CNF ki hoi headquarter oi ba Camp Victoria ai ba Mizoram border da gi kilometer khak changa ga lei ba sigi headquarter sida hoi gi aeroplane da gi hoi gi bombing tor kanda aerial bombing tor kanda January gi tang tara amasung tara ma thoi da misi minya kya yauna hoi achau ga no ma tor masida gi di adugi matik hoi gi civilian sing kai kra hoi displace to dan achau pressure ma la adana hari beziga ikan kan adana akoina masigi mamang da asagi operation honor tha jing asagi Myanmar gi military sina SSC is na launch over matong da mai koi cleansing operation sing da takhai na pajida masigi manung da su magi akoi gi sagang amasung asai gi sin state om da maroin operator ba sin gi kambuzing aduga PDF ki kai gi atai mai koi gi allied force ko CDF ka hai ba mai koi myam sigi su mai koi gi masi thengana na ba mai koi operation kya ma launch story hai ba operation sing ji manung da koi na lokat pe ab je operation tilim mai da na ama masi 29 December 2022 da mai koi si hau ya da na mai koi gi press statement da ye koi na aduna sai dai na tenzela kanda subsala kanda miraj na hambi bo hang du da ye khoina pakhompi na khona zabada aina thamjani gi wafam di hariba masagi 7 September 2021 da masagi khoi gi lauthorpa national unity government gi war aduga madugi takhaina na bo khona buda military junta na masagi khoi gi magi cleansing operations me ama chathar pase ko de operation anor da bu hai gera de maming atop thon bu oi gera adumai to na takhai ra pajigi ke no da mukna be da sai operation tilim operation anor da ga mari leina ba ke no myam sina mukna ra pada ko gi sagang Manipur ga himno na riba sagang amasung sai gi Chin state ki area swai de da ko paksan na misi mina thop pa yum kai mai tha da na ko gi lanjen na ba khunjen na ba India manung da Manipur om da Mizoram da mi oi kya ko gi thousands da senzen da ko gi tangkak size da ko ji Manipur da ko gi yamna chaw irang ma yam thajada na masi jo ko gi mai ji chala ka doi ne ba aduna ngasai gi Camp Victoria da January gi tang tara amasung tama toi da aerial bombing to gi matang se masai je ko yam section bam stangi masai gi matung da gi pangkui ku da ne Manipur da mai chaw toi ji aduna laksani gi bo afam di kai gi mak tai US President Joe Biden na hai ba National Defense Authorization Act se mana pass to rameno aduga madugi makhada khogi Myanmar gi manung da lei ba pro democracy forces kambuzida mating pang badana tana magi moral logistic atai training gi karigi non lethal assistance ka hari myam se masi khogi define do da bada ko masi gi pose peace na habadi khuju khlai je khogi pitha ga hai ne adana ngasai gi PDF kambusina khogi nationwide ba people's defensive war ma khogi 7 September 2021 lagi lan lo thokhize lan ai je lami yaudana khulai yaudana kamna ba yabana te miraj na tra adana Myanmar gi mi gi lenga mapu ba military kambuna khulan gi khusu kholai lami myam ji mai khoina command to ganda leiba ama gi mayokta lan thengna na ba khoi gi NUG gi PDF kambuna law thoro pai ba ji mai khoi ju sem sa ba khar lei hai bani aduna hai ba ji ngasai gi Myanmar hai ba leibak sida matam sang da gi lak pa khoi gi Myanmar het maning tam ba leibak ora pa matung ko hai ba ji maroina 1961 sai gi ne general ne win gi lenga matung da gi military gi lenga shom lak pa se masi gi manung gi internet gi kaino sidai da tholokpa democracy pamjabam sung democracy yadaba kambu singi marakta mungna bagi kaino sidai da western gi khutse dum khaga di sangaga leibane ba adu Myanmar je ka priority pidana lapani adu ikhang hangawdana Joe Biden gi leadership makha da 2022 da NDAA Act 2023 ji makha da mai khoina khuju kholai pitharaga
Myanmar manung da lan sokot pagi pot ama lak pose aduga masi pro democracy forces pdf kumba aduga ngasagi isni arm organizations sing da khulai pi ba mating pang bodu khatan na tabada masi gi am interesting oi ba kai no mana hai ba Burma Act of sagi National Defense Authorization Act sigi manung sida mai koi na hai je accountability fixed over you upon siauri kana da no hai ba kan da ngasagi human rights violation tawbada aduga democracy bu khongauna bada scenery ba ngasagi China amasung Russia jina support tawri base ngasagi military regime da masigi accountability je China amasung Russia na pugadabni hai basigi exida yawi ba aduna sigi level da magi geopolitical gi contestation je akoi yumno na ba Myanmar hai le ba sida thoba ne ba aduna madugi leiba manung sidai da koina koina seng na haidong tra ka su mayam na irai lai na khangara ba kaino nga kani ase Myanmar manung om da gi su koina report sing adum phangi doni se NSNM gi site gi yam clear oina thamai adagi Manipur manung gi koi Manipur da base oba la lobo sing na su koi India gi tonga ba agency sing sina lot na musung phong na ngasai gi Myanmar manung da lan kamna basida mai koina proxy war mai gi kaino se sumaina tawi hai ba gi pora ma koina newspaper da kai da media da koi yam paksan na koi gi sahi ke sahi koi gi ahum mu gi kaino se da koina ta la wafam ne haidare adana sigi talaksida koina ugoda badi ngasai gi government of India da koina hekta blame to bagi wafam su natabada Myanmar gi PDF na aduga itni arm organization sing sina ngasai lan kapa yari adana makona lauthorak pagi sigi khongpham madugi moral boost madugi diplomatic or by assistance kusukulai gi training gi logistics gi humanitarian aid gi si myam jegi kaino se yawna lan songna ba yadam ne aduna Mizoram amsung Manipur da ngasai gi hai ba lan sigi asoba kaino se koi se theng je koi u phangi adubu Mizoram da thoi posiga Manipur thoi jiga khra khena ba su lai haidare taseng na Manipur da poksa ba Manipur da leiba mi moina khoina machine naina jaba kanda lan ama sona ba kanda front haiba ma rear haiba ma khoi gi flanks haiba ma adi mamang thang bane maning thang ba rear jane aduga nakalani gi flanks ne sumai taw dana lan sin ma thau tai haidare sona ba kanda khoi gi strategy sing jana hot bada adana sugumba lan ama thop kanda military kambuga military another ba PDF amasung khoi isni arm group sing jiga lan je thomta narak kanda mai khoi da training pibagi mai khoi da khusukhala gi mating pibagi logistics ki humanitarian aid ki karigi masigi mayam se ngasai gi Manipur amasung Mizoram se soya yaudi haiba khoi yagadore ba haiba khoi gi ngasai gi khoi gi military war room gi kaino haidare ko madugi kaino ma khoina sagalaga naina ba kanda masi isen sena wa pham moy aduna ngasai gi foreigner sing na madugi khudong saba lawra kanda ngasai gi mai khoina Myanmar military gi mayokta lan hobasida ngasai gi drone gi mating panguba adagi madugi operate tobagi magi technical assistance training piruba lan gi tonga domba khoi gi wakhalo sing jing pi dana ngasai gi makhata na kari tongmina ba ya dagi haidana ngasai gi haiba Ukraine amasung US national masi mai khoi khata su oiroi khoina ira lai khangna baduni haiba Myanmar gi kaino sida lan sida aduga Northeast India gi haiba pham sing sida CIA bu oigera Mossad bu oigera aduga ngasai gi UK gi oigera tonga ba leba kya gi magi intelligence of khoi operative sing se masi yam actively work tawraga lei haiba se khoi mayam khangmina ba sumi aduna haiba mai khoi tare phaba se masi matan ai matem tang panjarang ge mai khoi tare se hojik phari se kari no haiba kanda khoina angle khara da gi khoi gi wafam khara tholai aham wafam dana India gi Vikas Yadav koba khoi gi mai khoi na former intelligence agents ni na hai marks ye khoi gi Khalistani khoi gi movement gi masak nai ba lusing ba ma hana ba gi kaino to ba kanda thaba ma sina ba kanda ma si phaba gi kaino ma lei adana sigi wafam ji lei ngai dai da ngasai gi India na somda khoi gi hai ba mai khoi tare se phagat pa se ma sidai da India na su mai khoi da message ma pi na honari bra hai ba ma sigi timing sida khoi nai na ga se atopa angle mana Iran ga Israel US ka lan thomtan na ba matung adoga Strait of Hormuz thingjan na khosan na energy security gi wafam de am asoba challenge kya ma thola ba matung sida ngasai gi ekoi gi India gi Prime Minister Narendra Modi na Israel da chaluba adoga February 28 da gi lan hogi bagi se masida ma na ngasai gi USA amasung Israel ga India ga amna nangna ba mari ama adi Israel je even India gi fatherland ni haiba gi kaino statement ga pi dana mai koi gi parliament da ngango ba adugi wafam da gi tholai ba energy security gi crisis reida India je Strait of Hormuz da India gi oil amsung gas ki container sing se koi gi free da sat pa yarak ta ba matang adugum ba gi phibam sida ma gi renegotiate to ba haidra
ngasai magi foreign policy readjustment ama tawnaba honarapagi lambi sida ngasai hana USA da akoina ngasai India na Israel so USA na haibada akogi punna yanarurobo wafam khara khara negotiate tawbagi room ama India na mu bargaining gi kaino ma thirakpa haibagi matang si akoina nainabda ba yade maram tamo sida tamo darkest sida darkest na hujik puthori be narrative se ai tamo su lake but yamna hena nei na bagi tan kattu yam lowning nga sidi akogi yes mamang the election IM gi method the NIA na charge kama thangal ak matamda adu mayokta election IM na press release am thole press release to the darkest high me am yaw India gi security forces sing awni agency me am mana train tawwa Myanmar gala hubusing train tawwa adu mo khoida military hardware me am supply to se yawi khole hadana madu gi pot me am in this and I am put statement and above the mamang the Camp Victoria gi wafam pale sede area bombing to gi Camp Victoria gi hen interesting way bidi Camp Victoria da Mizoram gi MP ma yauna India gi Home Ministry official sing ga punna chalaga ekoi maduda leiba ekoi fraction militia faction me ma Myanmar da lancho no bisi yawi la lobo me am bunjalaga meeting to mudung da hari ba la lobo sing gi representative ama key leaders me am la kan da Mizoram gi chief minister la bu homa ga muka merger side dong gi bagi wafam chi yam factual oi ba aduga yamna ikoina yamna maring marang pon ma nata ba tasing na clear oi na ta ke posak na tene sigi pon ma'am but interesting oi is this ida yes adu itara ga India gi interest ama sigi Myanmar gi lan sida yawi aduga India gi security agency ma'am sida involve to gen hai da ga di why kai gi da mukta no ba sigi foreign national sing si India na phadois ana si matang sida ne ngasai gi aina khoi gi tongan angle da gi thamai si kaigumba khoina ngasai ai mamang haijagi ba mai wari ma'am se ai February 1 2021 da military coup tawroba matung adudagi ani si mungna ba di pro democracy kem ga khoi gi military gi kamu siga khoi gi mungna rak pa gi kaino sai da khoi gi democracy gi movement se support to gi kaino ma khoi India gi mai foreign policy da leisure mi hai dare ko adubu masi ngasai gi India gi suma gi khara pragmatic oiba foreign policy ama maroina khoi gi 1990 soropa saina rasim prime minister Narasim Rao gi matam da gi khoi lugis policy ga udor pa se sai da gi mana ngasai gi pragmatic oiba foreign policy ma tawdaba yadam ni na maram di khoi na ideology da khatang stick to kan da khoi na foreign policy je chalai ra pa kan da khoi na khoi gi he immediate neighbor oiba Myanmar se da China gi kari gi khoi gi ma gi inroads my foothold se kanjalak pa se masi na India gi national security da strategic interest da sauna kaira panina ngasai gi pragmatic foreign policy ji makha da India na military junta ji ga khoi gi engage to ba ko matam du da khoi gi State Peace and Development Council gan khoi leram mi je ko adi mamang da slogan khoi gi State Law and Order Restoration Council ko me admaina Prime Minister Narab Singh Rao gi matam dagi logis ki kari gi sigi kaino sidai da 1990s onwards da khoina liberalization gi kari gi economic liberalization gi kaino to pa Southeast Asian countries me ansika khoi aset pa trade and economic ties aduga to pa khoi gi relations me ama security gi kari gi honor pa sidai da khoi gi yamna kayani hai bale bang ai sigu aset pa security gi aduga military gi cooperation mathau tanara pa gi post khoi u phangi aduna khoi gi north ki la lobojing khoi gi Myanmar dagi adagi khoi gi Thailand lom dagi phara gi khoi da somda extradite to ki ba haidare yana ba amagi makhada sigumba khoi record sing adum lai haidare aduna ngasai gi khoi na lugis harami ba hujingna khoi gi 2014 dagi aggression haiga ba sigi India gi policies da khoi gi just right trade and economic interest ki aduga ngasai gi khoi gi civilizational ties ki cultural link ki kari gi people to people khoi exchanges ki wafam khatana tabda magi security and strategy koi ba dimension zu ngasai gi against policy da yaw da ba nate ba ko aduna laningi wafam di high ba democracy ki movement is sogatpa oita ga akoina coalition of democratic forces singna pulakanda including India akoina saida lower sebe ko India suyauna haiba Myanmar da tholai be irang sida madugi khudong sab je laga military gi mayokta lanse maikoina phongna natabida lona sogalakanda movement sida yawsalena akoina lowragadi hojik kai da magta adamaina support to yawa mi se khoi foreigners sing India no phading no haiba gi post ne ba sai da ne ba aina ngasai gi laksa doi se haiba ngasai gi India gi kenoda maroina RSS amasung RAW Research and Analysis Wing India gi foreign
intelligence ki wing si maikoi ki activity si curb tawgadabani masi ban taw mathau tai haidana USA dagi maikoi ki lobby group na khoi ki wafam puthok ba lei haidare recent time da an higher post ka gina kan da RSS amasung ro si maikoi si ngasai gi India da khoi ki minority singbu religious minority singbu namthaba namhatpa aduga ngasai gi mapalam da leiba khoi ki minority sing gi movement sing da maroi na khoi Khalistani gi kari gi aduga even khoi gi Islam particularly hojiki RSS amadi rogi matang da India na jam thi piandre ko yes but government of India dagi ju statement am thwe adu matang da yamna pianda ba masigi whole episode kamai to buno habdo khitang samlap na thambi ada itang panjarage ko adana loina ma hoi concluding remarks ma'am the khanganing mado like as adugi ko tanjang adana sai gi mata da khoi yang tu jeng asai gi na because ada bana ma India gi intelligence ki agent ma ma khoi na former haire ma se USA gi CBI na ma je khoi charge maina charge tawi na tra asai gi khoi Khalistani leader ma hana ba gi kaino to da ma je pha bani fail oi ragan da adu ngasai gi atopa ngasai gi RSS amsung roje ben to da ni haiba gi pura ma lai se sugumba myam sidai da ngasai gi India gi su ngasai gi madugi counter to boina haibadi ngasai gi bargaining sip boina haiba mi ngai je na mai khoi gi operative sing si ngasai gi smaina pick up to kanda adugi kaino ma to ra haiba sini lai po se haiba ikoi koi da na masi phaba gi kaino jil lai matung da India da lei ba US ambassador se khoi Sergio Gore haiba tare ko pronunciation ka soya masu yai mahak si yamna thuna khoi ngarang se ai dare ngarang se khoi gi national security advisor khoi Ajit Doval ga unai ai dare aduga magi ngasai gi social media account da mana thadore khoi gi Ajit Doval ga India gi yamna maru oiba security gi geopolitics ki Indo Pacific region gi aduga ngasai gi intelligence sharing gi counter terrorism gi kai kai matang da khoi gi yamna fruitful oiba discussion tawi haidana magi account da khoi thadok pu thengna jare haidare aduna timing je khoi na matter tawi haidare timing je haiba myam ji ngasai gi kai do gi sumaina ro RSS thingjan ga do ni haga somdagi voice ama tholai bano adagi India na mo somda moi phagalai jina kari gino adagi amana mu akoina Manipur manung da ngasai gi magi sigi narrative se ma India na proxy war ma koi Manipur gi miyang gi mathaga sathai ha base Myanmar gi Irang sigi khudong sa base laga masi akoi gi narrative ma Manipur manung jida me tha 2023 gi sai da gi adum lai haidare adana Delhi de akoi gi wai saro ba kholu ba kan zu Ministry of Home Affairs ki kambu da akoi gi som da gi chapa CSO jeng gi sai da gi su masi gi post adum mayek seng na thamam ba khoi dum khoi sa tazare haidare aduna sigi post adum hunaraga lakpagi marak sidaida India na ngasai gi mana tawi ba pot ngasai gi mirajna haibi ba khoi gi NSNIM na thadorpa ma gi press statement adagi atotopa khoi gi group sing na thadorpa KNB ko khoi gi Kuki National Army Burma haiba group aduga PDF aduga ngasai gi CDF CNDF na singba atotopa ngasai gi khoi gi military janta yadaba kambu sida ngasai gi tungan ba source da gi khuju khulai gi training gi logistics ki humanitarian aid pibra haibagi pi haibagi kaino se koi report si amna marang kaina lei haidare masi ira lai ne heta muthat pa yaro haidare ko tabo India gi ju magi national interest ki miyeng dagi yeng pakanda ngasai gi akoi gi tawriba covert operations kya ma haidare Indo Myanmar border se to se active insurgency sing se insurgent group sing se masi laksana na ba aduga mai khoi ji dialogue ki kaino da room da poropa ya na bagi mai khoi ju Myanmar manung da February 1 2021 dagi tholakiba civil war situation jigi khudong sa ba sil longna ba masi capitalize tongna ba adugi advantage longna ba India gi su magi honadi haibasi ma haida India government su sien ba yaro hadare ma haida accountability ama government of India su lai dana ai uzai ko aduga amtang lo sanjam ge ngasai gi USA national ama aduga Ukraine gi mai khoi taru phare je sigi timing ji da aina ngasai haije gi ba asom dagi US gi side dagi mai khoi na RSS ro na sing ba mai khoi gi activities sing thingjan ga da bani khokadam ni haiba gi pot lakpa dagi ngasai gi India gi khoi intelligence agent ama pharaga khoi gi matam sangna layarpa gi pot si khatana tabada ngasai gi aina Iran wa jiga mari leina ba amada su khoina foreign policy gi kaino sida recalibration to we pot am hanak se khalai haidare ai India gi jo energy security je compromise to soya da wa form ne manam di yam ba 1.4 billion ki population aduga magi economic growth ki masai gi so khoi gi largest GDP oina na bagi yamna
so mangla na manga gari gari sangjal pa matam jida masigi energy crisis da ko je thubo ta di akoi economy je pura down dan satuni aduna hujik thena ba unemployment gi problem da gi hauraga koi gi atugi mate maisha lang ne haidare laibak sida ko aduna political koi gi instability su lawai haninga leite aduna sigi angle sima leiba sida magi foreign policy recalibration to bagi khudong sa ma thibagi wafam ma so koina naina da ya de maramdi Donald Trump na ngasai gi state of Hormuz sidai da India gi ne bi tharaga koi gi maritime escort mating pang na bhai kan da India na maduda ngasai gi koi Iran ga dialogue to buda hoina thajai hai wa pham lei China da ju hai ba kan da China gi reject to rei ko adana sai dai da amana pan ga da sina aina panjaning bazina India ga China ga je relations je koi gi 2019 sai da gi hai da re ko koi gi 2020 maroina Galwan gi kano sai gi matung da gi koi relations je amna phatana lai re da bu jik tam tam na ani je kha softening to ra kan da normalization por pa gi lambi ama da sangsal lai adu bu matam ama da India na ngasai gi kitang hardliner ma gi stance ma China gi mayota koi lawru bai da re masagi Huawei gi TikTok gi atai tai China gi technology myam ZTE gi kari gi ko telecom gi kai da gi ato to ba sector da Chinese FDI sang masi India na cartel to bu gi por ama lai hai da re adu handak se yamna itha thaja da na masida relaxation khara India na China da pi pa gi por ama su lai hai da re adu na masai da khoina ujar ba si India gi foreign policy recalibration da khoina India se magi strategic autonomy je surrender to wa kan da USA masung Israel ga yanaba mai khoi kem follower ma oigadra India gi magi strategic autonomy si manghabra haibagi nungnang ma leiba manung sita kanna khoi gi discussion tawdana debate tawna leiba timing sida khoina China da ju India na khara makhai khoi gi relationship phaganaba magi softening tawba adi good gesture ma ga tawbagi pot ama laiba aduga Iran da ju India na khoi gi kari ani kitang kaino ma haidare hana magi Ayatollah Khamenei siba kopa dagi school la nupi masa myam siba kopa da khoi gi adagi aggression tawbudu da condemnation tawdaba khotaba adu Iran gi ship ama yes naval ship ama khoi gi international water oiga su India da magi fleet review ma la kan da khoi gi thuga ga khoi gi seller 80 hen ba sigi ba kya mana so legi ba ko sigi sugum ba kan incidents me an sidagi khara makhai backtrack to kan da India gi leadership sin hai da re ko Iran ga ju relationship maintain to ba ya na ba aduga China ga ju som da relationship maintain to na ba aduga ngasagi seng na kan da khoina India gi strategic autonomy je India as a major power as a major power magi strategic autonomy je US amasung Israel gi magi altar da hai da re ko gi sacrifice to gi na ba adugi kaino ma foreign policy recalibration ama lakpaga masi su mari leina daba natti hai dana is maina hamna thamjak okay thank you very much yam nuai that is revealing a lot Manipur ki balance ko ni am chamna ubadu da gi ham deeper wina cham na yam nu uriba maiche ku gi khana bani maiche ku gi hana bani adwa gi yum mai thana bani ga na yam flatly ko nu uriba hai tare swai da leiba minor issue khara da radicalization sectarianism and then sida ko tribal gi ethnocentric nationalism yam sagala ka da adwa da lakpa ko gi mukna ba mayam mana kangrup masen mayam jam mata nushina ba leibe mi leibina ba yaro ha ba gi mi yengam ba gi ho ka da masidi ko gi I get an answer to the response pizza. However, Kaidamata Ukrainians my Taruk Nebuko and the Palaja. And I report a ma and as I pass up with a Tonganba no missing the Haidar. Hoigi my coy tourist visa Payakanda, my coy Taramari. Sangi every posse, my confirm to yes. Details the Akoda country, Aduga, I am a su Kanga Suyaiko. Adonga Saigi, when was the Hangado question? My coy is a fariba. 1 US national and 6 Ukrainians. Was a fariba, and I can know the custody later, Reman Lothar Layboko. Pamatunze, what next have they? Sizia Maruay never. Madam the international politics, diplomacy, the high but labor Ziga, Indiaga, as I say, USA is someone and Tenatram. Adoge Sigi, Hogi Narendra Modi, Masung Donald Trump, using labor, the love-hate relationship, Madam Lay Hidereko. The chemistry is a Koyamna, Kanoi honeymoon period should not the either. I have the Magizu India Zoo, so will Bamani 1.4 billion give Magi aspirations, Yakogi strategic autonomy, hector surrender toning what the Hidereko. Adogi seeking as I give Munaba puts and pull gi, concerning a massy later, but not the Hidere, Irangi, Swagi Lan, Toy, so Ukraine Matazak, I say the Panza. Ukrainians sing say, Tagay sing the Handaki, Iran, US, Israel, Moy Tomtana book and Oshida Zoo, God stating the Hogi.
Zelensky na Ukrainian president na अखोगी ब्लोडिमिर कनोसना जेलेंस्की ना हाइजे अखोगी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी कनोसे एंटी ड्रोन की कनोसे अखोई सपोर्ट तौजगे नोई दरकार लेगदि हाइबिरो ना हाय अदं असाइगी थागै सेंगना रशिया गा यूक्रेन गा थोमतनबगी लान सिदैदा असाइगी सही ड्रोन से कोई ईरान ना करिना या मरुना मतिंग पांगे को इवन रशिया जे अखोगी टेक्नोलॉजी दा मिलिटरी टेक्नोलॉजी दा एडवांस होयागा जो सुगुंबा अखोई कामिकाजे ड्रोन हाइदि सुसाइड ड्रोन्स की कनोजे ईरान ना याम थिना कनो तौ हाइदारे को अदना ईरान दे म्यामा मा लौरिनी हुजिपुदि मागिसु अखोगी पुथोक्सरे को इवन यूएसए बावदा ईरान की सही ड्रोन कनोजिदगी अखोगी रिवर्स इंजीनियर सौगा मागिसु हजि पुथोगा हजि सिजनरे हाइदनि अदना यूक्रेन की कुना लान से रशिया थोमतनपद ड्रोन की सिग्निफिकेंस ड्रोन वारफेयर से मॉडर्न वारफेयर हाँ अखोन उरमीजे अखोई हेलीकॉप्टरगुम अदगी फाइटर जेट्सगुम सूगुम खत उरमेब हौजिक्ति लाइसे ड्रोन से मरुए ड्रोन से मरुए कहीं कान माजे इकोनॉमिकल अदगी ह्यूमन लॉस से ह्यूमन कैजुअलिटी से अखोई याम थीना रिड्यूस तौवे हाइदारेको मागी कइनोसे अदुगा मागी सर्वेलेंस की कई ISR की कैपेबिलिटी हाइदारे इंटेलिजेंस सर्वेलेंस अदुगा रिकॉनाइसेंस हाइदारे मखोई मिलिटरी टर्मिनोलॉजी दा ISR ना सिगी कइनोसिदसु याम मतेंग पांग हाइदारे येंगनाबसिंगजी लोकेशन डिटेक्ट तौबा मोगी मूवमेंट सिंग मोगी एसेट सिंग सि तौकान मागी टारगेट कई हनी कोई लालोंग यादबा अना यूक्रेनियन सिंगसिना कोइना रशिया गा लान थेंगनरपगी कइनोसिदा मखोई जे ड्रोन की मतान मखोई हाइथोई सिंथोइबा खरसु लेबा अदगी अमना ड्रोन से यूरोप तगी तौगा मोई पुसले हाइनेबा अदना लाइदी सीमेंट सिंग से इंडिया की थ्रू दा पुसनबगी कइनो ओइन अखोइन लोंदा जे कोई थेंगजे हाइदारे अना साइदम अखोइना नैनगदबजना म्यामा मनुंग द थोइबा लान से सिदैदसु ngसाइगी अखोइगी एरियल वारफेयर जे मरु ओएबा म्यामाना अखोइगी हाइबा मागा यानदबा PDF अमसुंग अतै इथने आम ऑर्गेनाइजेशन सिंग मथक्ता खुलाई थाबसे मोय ग्राउंड दा कापसनबदि मोयसु वाइ टेरियन की एडवांटेज से कोई हाई से इथनिक माइनॉरिटी सिंग अयाम कंट्रोल तौबनिना अदबु ngसाइगी एयर पावर जे सिजनर कांदा म्यामाना का अपर हैंड लौएबा अदुननि मोय इलेक्शन गा कोई नमना पांगथोप ngमग्रिसे मसिदैदा मु कोइना येंगदिसे म्यामाना सिजनर मिलिटरी हेलीकॉप्टर फाइटर जेट्स को अदुगा ngसाइगी अतै तै अखोई कइनोसे चाइना का रशिया ना लोई पीबने हाइदारे मरोइना होजि अनौब जे मोय कइनो रशिया दे याम लई हाइदारे को MI हेलीकॉप्टर जेट अखोई Su-30 SME जे मखोई पुन 6 यूनिट्स लौबनी अदुगा हेलीकॉप्टर MI 38 हाइबा कइनो सिजना मोय यूनिट अहुम कइनो लईबको अदुगा ड्रोन जिना मरोइना चाइना रोमदगी लाई हाइदारे अदुगा ड्रोन जे मोयना सिजने जे मखन यामे अखोई सही ड्रोन की टाइप कामिकाजे दी नते मोय सिजने जे को यामना अखोई असम कहीं अखोई चाइना कई फिल्म नंबर सिजनब खितंग एनहेंस वर्सन हाइदारे सिदै तौर मोय बॉम्बिंग तौबने अदुना अखोइना सिगी म्यामा मनुंग जो ड्रोन वारफेयर याम सिजनब कनोम ओइरबनिना सिगी टेक्नोलॉजी जी सिजना गान अखोई इथनिक माइनॉरिटी ग्रुप सिंगसिनसु आर्म ग्रुप सिंगसिनसु मसी अखोई मिलिटरी की मायोति आम फजना सिजने हनकसे आइना सुम नैनजा कान मखोई मिलिटरी हेलीकॉप्टर गजे फनाम अदुम मंगहलेबको अखोई आर्म ग्रुप सिंगसिना म्यामा मिलिटरी की हेलीकॉप्टर गजे अखोई मागी लैंडिंग ग्राउंड लेरिङैदगा अखोई बॉम थादरगा अदुम मंगन थाम याम थोए हाइदारे अदुना ड्रोन वारफेयर जे मसीगी मरु ओइबसे सुम लापजे अखोइना आमबदा आइना म्यामागी थेंगनजद मसी KIA कामुना सिजनेबा कसिन इंडिपेंडेंस आर्मी कामुना को आदि मोइना करा मॉडिफिकेशन तौरगा अखोई सिविलियन ना सिजनब ड्रोन जे सितर मोइ लैंड सिजनगी थेंगने दो हंदक से अखोई मणिपुर दसु हजि पनबिगी अदुमाइना लाय अदुना सिगी पोर्ट अमा लेरे यूक्रेनियन सिंगना मखोई ऑपरेशन अदु ऑपरेट तौबगी माइ टेक्निकल कैका म्याम से मोइ तापी तंबीबा अदुदुगी कइनो से मखोई दसु मैन पावर से लैबगी खुदम अमनी अतोपा अमना Rakesh, okay, very interesting. अखोई 2019 दको ngasa adune ngasa white ming ising hatun chang nati sida nei ne gado area khar puthorki gado khar lei 2019 da ngasa same article jida ni ko ngasa gi Van Dyke na 2019 da kamain to ge hakan da magi involvement jida ngasa ina hajabo to ngasa 2011 gi Libyan war jida hore ko Syrian Afghanistan lo yawe ma all regime change operation puno jida ma yawe adu mutum de magi ngasa ki organization Sons of Liberty International magi ngasa ki non profit security firm ne de hire that provides training to group fighting sigi mayam je tawba 2019 the very interesting Fox News report over say man kamai together India the Christian sing je persecute tawre na man ekoi ki sigi issue se pukhale ekoi ki aduga it was reported in Fox News that happened in 2019 downhill na ngasai Pandora box to hangdo ko tuni ko adu da nei na ningi se adu ngasai what was the interest of this Ukrainian
national tawsing interest kaino and van hike masaje ngasai military hardware me am supply to budu khakta have do natri larger ikoi ki conspiracy me sida laitina have ya way ko aduga magi ngasai ki organization je sigi sina 2019 da tweet among tawi ko sigi tweet sida kai haige hakanda Christian persecution set to rise sharply in 2019 group warns ai mera sigi da kitang pan ge ko akoina India ye ba dynamics sam sulai jare India da jo khaki religion minority sing target to do sai akoina mama na ne da RSS ro gi pot pa lei do Khalistani Sikh sing adagi akogi Muslim sing sida target to pagi persecution gi pot adu gi keno da gi ne lai do ko hojiki mana akogi vanda ki keno sizu interesting way koi bisita akoina India gi dynamics ma sulai re aduga ngasai gi Bangladesh ki da segasina na palamba ngasai Saint Martin gi je ana ko sami gi ma gi keno ma se am phajana mana pan mani awami league ki leader sing na Prime Minister Modi na akogi wasak loba amagi akon bagi se sigi matung ikoi kuidana makoina la kanda India gi leader sing se makoina hai Saint Martin Island se military base oina na ba PO na haire masi pi da ga di akoi gi langa se uthai do re hai bagi po se direct tam me se anam na cover to ram ne ba si se ko adanga sai gi article de kai de su inner de na myam na ko aduna akoina tri junction point hai ba di Myanmar ne Bangladesh ne aduga sigi sorry koi gi Bangladesh ne India ne Myanmar ne sigi ahum ni tri junction point se so ai dai da khoi gi Christian jing je mayam person na Christian oi ba je lai ba ha ga di lai te ba ko khwai da gi yam na concentrated oi je sigi tri junction point je da khoi gi India rom da na Mizoram lai re Manipur rom gi saru lai re ado so na Sin state lai re ko adu ga Bangladesh da dom da khai lai re ko moi gi keno minority jing do adi even Chittagong om sai je Buddhist ka gi chaman moi dum ya me ba ko ado ngasai gi masing dona to khaganda concentrated population to the high areas ne India gi yaure Bangladesh ki khai yauni Myanmar gi yaure aduna moin high post pura malang da high makti oi ko adu ngasai gi madu practical oin on top ngam da badana to ngam ne ba sai da mo khoina nai na ga si Christian education gi post khoi gi kuki gambu na ma sin gi khoi gi civil society kambu se khoina mai khoi gi international lobby group sings da yang kana pukai pa por ma suwe ba UN da USA da kai da la do mai na ga ada nga ngoi kholi ma si ma ji gi la za kai no ma ne ba we being Christians ko we are minority adu ga khoi education gi pole ya je Myanmar manung da ji am sang na kai no ba ada sai da khoi na kitang mu samjan ga je second world war gi matang ji da gi hawra kan da allied forces sing na yam na aseta mari thambang am ji khoi gi Myanmar manung le ba Christian majority chat pa minority groups maroin ahum ne ba Kachin Nota somda akhoi taina ba Sin kambu le re asomda Thailand ga taina ba Korean kambu moi ahum je second wawa matam de haw kan da khoi yam na aset pa allied forcing ga mai le ba aduna sigi fear je sigi aset pa mai je west ka sigi Kachin Christian jing jiga Korean Christian jing jiga leinai ba mari je masigi marona Kachin gi factor se masi Chinese sing na ngasi phaw da mai khoi foreign policy national security gi kaino naina rak pada Kachin gi kaino se adum seriously low eba aduna western power sing gi involvement in terms of ngasai gi khoi gi reconciliation and peace in Myanmar to bo se soi da su ngasai gi Kachin gi kari myam se moi hu chat le ba khoi sin ka mu na sap je mai na USA da kai da western power sing da sa la ga mai khoi gi Christian gi lobby se adum to eba aduna China zu Kachin ka mu se dum khara senabo waba group ama oina moida zoom kijarap tang le hada mai ti magi border do hek taina le mina southwestern kenos da flank da aduga sai da mo ayam tang angle am tang option jara ke ba akhoi na sai da gi Myanmar manungi Christian yamna leiba da gi India da son da pajuge to ba sa gi strategy we ba Saint Martin kenos da Indian Ocean gi island ama da keno ta ga China containment to ba Indo Pacific region da China gi rise content to na bo khona pa gi porama ure Myanmar da na Russia ga China ga ani je understanding ama le kan da ngasai gi state of Malacca gi size da Andaman si gi size da Russia zu China zu interest le ga da moi phamina ba gi understanding ama uzare ko ado atopa mana ngasai gi khoi gi northern Myanmar da haida re ko khoi na three borders na khoi gi operation 1032 na ma ko khoi gi magi keno je kana keno to gi operation 1023 we ma le ko khoi gi October 2023 the whole operation na hai but three brotherhood alliance khoi gi Arakan army ne adagi
Myanmar National Democratic Alliance Army koi kokam group sine aduga Tang National Liberation Army haiba kambu sine ba akoi Tang Palong group siga Arakan kambu siga ngasai gi segi kokang Chinese koi gi MNDAA siga moi ahum sigi apun bazine ba adong moi Northern Alliance na mas lai madudana KIA mu yaw dine ba ko adu aso bodana moi gi federal group ma wa gi makhadam lai re ko yam interesting already Northern Myanmar gi saruk se haiba brotherhood ki operation 23 je si jigi makhada ayam ba loksala purina Mandalay area phawa thumjalla bane mai khoina adubu China gi pressure da gi kanna taw ganda mai khoina negotiate tawna ganda khoi gi last da haiba kambu ji da gi hamba da kokang Chinese oiba MNDAA gi kambu se ceasefire to hongre Myanmar kambu ga aduga mai khoina loksalam ba North East koi military command gi headquarter lasio da wei base masi mai khoina paisala matung da konang da strategic location ni na magi prestige ki matters wei ni na Myanmar military mu khusin hali ne ba adu gi matung da TNLA je da kanna mu China na pressure to wei ba Tang National Liberation Army da ceasefire to na ba mo ya de ba Tang na mu control to jina ngasai Mandalay gi mathak Mandalay je amaru je military institution academy am gi kaino je sai da loi lai gre ba ko adi commercial center so wei na Mandalay je adana Tang kamu je yadana sum la budana last moi su ikoi koi ring moi su ceasefire se ya khre ba aduga huji China gi head border nang na bada yamna pharak tai je Kachin Independence Army KIO gi kambu sine ba ado KIO kambu si ceasefire to hai badi moi je yadri ba ko yadraga su yam interesting oi je kaino ganda ngasai gi muse China gi rally da gi laga muse lasio to ga Mandalay lai ba si gi amaru ba China gi Myanmar ga samnai ba highway je masi je gi kutkai hai ba area jida KIA gi moi gi check post khamoina control to area khalai ba maram di hana moi punna khoi ceasefire to na dringai da di MNDAA ne TNLA ne adaga ngasai gi KIA ne moi man je punna operate to minara mane ba aduna KIA gi presence masi gi wafam ji China na kanna somda gi lobby to ba na MNDAA ga TNLA ga je mai khoi three brotherhood alliance na khoi gi land kap tham minaram ba operation 1023 gi kaino du da maming malem sin butung na chalam ba do hujik ji ani je kap tham na ra MNDAA ga TNLA ga je kari wa o de no ha ganda TNLA na control to ba kutkai area se MNDAA na passion na hona yo analyzing na hai je kai no ha ganda kari hai ge ganda hai area je kutkai je control to na ba MNDAA na hona rai je atai gi ne te China na pressure pira paine kai gi na ganda KIA je tak thokin ha maram ni si lambi je trade ki route se China na sida athing ba adi ceasefire ya da ba KIA je ya honing da aduna sigi problem slai ko aduna China na Kachin ga USA ga kari ga mai koi gi presence la pa ja ga di engagement la pa je moi da concern yam chang lai maram di Myanmar da military intervention ma kai gumba ma thok pa kan da so bo ira ma thok pa kan da ngasai gi China gi southwestern kaino je ma gi border je ko Yunnan state gi kaino je sai je ko yam Yunnan province gi kaino je moi gi security amna vulnerable oi bam lai ba ngasai gi sea launch ko gi operation gu ma tawra di ko aduna sagi vulnerability myam se lai bani na sagi aina mamang da panjagi ba Joe Biden na president wari ngai da mana ko gi National Defense Authorization Act pass to dana khulai ngai training pi bo ko pagi mateng yani yani law thomo ju Trump gi re-election ba gi second term la kanda Trump na sa da policy ship ma tawe National Emergency di extend adum tawra kanda masagi magi NDA na pass to ba adu gi pot di mana sanan gi deba ko adu sigi matang de da mayam na urije China na red line na draw to wi madu di masagi magi yana khada USA na mapang ka le hadana mai koina magi alliance na pangtau to ya da ba pot khal le hadana adu bu sai de da mu aina ngasagi panjai ba ngasai TNLA MNDAA KIA gi kari gi posigi adi China na ju ceasefire to holaga Myanmar gi military gi presence sai de stabilize to na bo honor ba pot Myanmar gi integrity and sovereignty ngang na ba China na support to ba Russia na to yo pose sidai da na larger geopolitics ki pot la ba major power sing gi marak to ko aduna sidai da koina ngasai gi drone gi support to ba ko gi Ukrainian sing la pa du ada gi myam do adu leijaga kan da su leijaga ga su China gi factors ju khon yeng ja de mayam di Myanmar manung da western elements sing changa ga training to we khole ha bi Myanmar gi lenga na India government da wa ha de be mayam nei te mayam di India is my pragmatic foreign policy makha da military lenga du ga su relation lai ga ni adu ga magi pro democracy forces ga su tobom to relation engage to ri ne ba adu da je sankar na ga magi keno da mamang keno to gana dum dari dum hai ni 2024 da adi stakeholders krim ga khoi engage to yen adi including adu da natro ma sai Indian Council of World Affairs da ga
invite to boko pagi kai wari ga tong nagi ba myam do Yes, aduna sugum wa form nei China na ju India da sugum bagi pose sida free hand tha ba China na ju India da wa ngang de maram nei te ba adu lena na India ga west ga mari da ju si problem je dum thokane ba aduna size amna sensitive we area mo aduna China factors di China gi magi pressure magi lobby adu di akoina khang da ba ya do nga China panjagi ba India na su China da some kayani understanding ama sagana ba khara softening of the stance ama handak tawbagi po ama laise khoi FDI da kaida kano tawbagi size da ju khoi gi maram khara laigani aduga loisala padaina tentang na amtang thamjaning ama jina nga sagi tamo ka bana pan ni ba dekhan nga sagi electoral politics ki angle se sai akhon nga nga sagi like we are not supposed to know everything go khoi le khangmuri nga moi mai cover oi ba pone ba intelligence agencies sing manung gi kai ka ma gi leba sing gi diplomacy kai ka ne do akhoi na nainari ba analysis to oi ba ji nga sagi too much thinking into it ki wafam natta ba da nga sagi akhoi na mai kai khudi mak ta yet oi maning ma je akhoi na thalaga akhoi gi interest ki da mak ta leba se gi apapa ta gi akhoi na nainar bani na masai dai da koina yamna seriously lawi vision ji dai da ngasai gi mamang da haibi go da maina kha lighter note da electoral politics ki khudong sawa phangna ba gi da makta masi khoi gi media have to ro kan da haidi phaba ko patu di fake oi re ba ko adu bu ngasai gi fake ni is fake on the ground asum ma ba poni adu masi kamaina media narrative mu saga ka da gi sagalak pa gi have jam interesting sagalak pa da dara ke soi yam interesting oi ba part am lai ri ba ngasai ina di abeti ina panjagi bi ne roga ngasagi United States ki recommendation am lais sigi sida US ki commission am na ro amadi RSS ani se ki mathak sanction to do bani and ko gi moji religious Christians in the vice oi kholi gan hai mayam je swai gi mayam ji gi paukhum je ngasai ro da yerak pagi paukhum je NIA ne pi baza yes mamang ira da ko nai nai do ngasai sida yam interesting oi part ama before that to hoi ngasai gi ai kai da tamo da ulaki adu ma intervene to na se ko ma ke skai de ngasai gi benda ki matang sida hojiki sem benda fiber si ki mari me na iba hojiki article se da ma hai je mi khar ge dum interview adu atop article gi me ang puchale sida Hasina gi white man plot mangon da white man plot ama sigi sida mana mapu ni magi area dai hana chita gu hem chota ga mai saruk sine aduga northern India gi saruk khara aduga Myanmar gi saruk khara si punjala kan da Bay of Bengal bi zama thamba pami adu Christian state ama sem pami habigi wafam ni aduga masigi matang da group captain Uttam Devnath secretary analysis na mana kogi journal ama mana phongdo pe matung ina mana haise sigi Sputnik India da mana phongdo pase USA had eyed parts of the northeast to establish a Christian state follow matam sang United States in a Christian state ama northeast semning gi apa madu lai habigi wafam si Indian Air Force ke hanaga official ni aduga strategic analysis ni maso and again mana makhata na haibasi aduga oithok pe abadi Ukrainian amadi American NIA ne arrest tawriba sa hariva nefarious gang northern state ki saruk yauna Christian state ama sem da bagi da makta establish tawna bi do khona riba kahu singri mo da mo yawro mo haningai leite ado yam it's very much possible haiba yam chaw mo thope ya American national do American national di magi di open way magi di Christian evangelism ki no ma magi popular di only one tweet ni ko number of tweets putho ya article di yawi number of tweets